delaš tu čist tam? Ma noč, rad bi čim večkrat zadev okvir gola. Aha, dej bom iz tudi eno probo. Dej še enkrat. Slovo, sam povej mi, odkot ti ideja, da ciljaš pomožni gol? Zakaj pa na pravega ne ciljaš? Tam na štadionu? Sej to ni moja ideja, trener je rekel, da moram čim večkrat zadeti Aluminijev gol. A res? Slobo, ne ciljaš tam, kot cilji mrežo. Trener je mislil, da boš dal gol soboto. Dej, pet greva po Vidmarja, da mu pokaževa, ko vozi traktor, a ko otvara kapi. Šampioni, to smo mi. Daj se vijejo zastave, ko zmagujejo Domžale.